दिनै काजिरंगा वाइल्ड लाइफ ससाइटि आरो रायमना गल्डेन लांगुर इकोटुरिज्म ससाइटि जोङो जथायै मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम लादों माब्रै जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कनि जे फ्रिन्ज भिलेजेसफ्रा ज' जानानै जे कनजारभेशननि सायाव नोजोर होनानै जे हाग्रानि गासै बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुनारखौ माबोरैबा जों रैखाथि होगोन बिनि सायाव जोंहा बेयाव सावरायनाय जादों आरो जों खूब गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे मेलाव जोंनि कलेज लेभेलनि माखासे प्रफेसार्सफोरजों लोगोसे गोबां जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर आरो जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इकोटुरिज्म ससाइटिनि मेम्बार्सफोर एक्स पोचार्सफोर आरो बे गामिनि गावबुरा बेयावहाय एटेन्ड जादों बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों जों गोबां मिथिनो मोन्दों जे नेशनेल पार्कखौ जे कनजार्भ खालामनाया बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नङा बा एनजिअ'ल' बे मोनसे दायित्व नङा बियो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि बियो दायित्व मानोना रायमना नेशनेल पार्कआ बियो जों बयनिबो मोनसे सम्पति जों बयनिबो मोनसे सिनायथि आरो बेखौ रैखाथि होनाया जों बयनिबो दायित्व बेनिखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो जोंनि साफ्रोमबो बे ओनसोलनि फ्रिन्ज भिलेजनि जे रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जोङो जोंनि सम्पति जे सम्पतिजों जे नेशनेल पार्कजों जों मोनसे सिनायथि मोन्दों बे सिनायथिखौ जोङो मोजाङै जों लाखिनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां जाय बे सिनायथिनि थाखाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों गोबां टुरिस्टफोर जोंनि बे ओनसोलाव दावबायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो टुरिस्ट दावबायबोनायजों लोगोसे दिनै गोबां रिजर्टफोर बेयाव इस्टाब्लिश जाबाय बेयाव गोबां लकेलफ्रा बेयाव एमप्लयमेन्ट मोनबाय आरो गोबां हमस्टेसफोरबो दिनै जोंनियाव 15थानि बारा जे हमस्टेसफोर जाबाय आरो जिपसिबो जोंनियावहाय जाबाय दा बेयावहाय गोबां जोंनि जे आनएमप्लयड जे इयुथ्सफ्रा बेयाव थांनानै थानायनि राहा लामा मोनबाय बिनिखायनो जों टुरिज्मखौ जों प्रमोट खालामनायजों लोगोसे जों मोनसे सास्टेनेबल टुरिज्म मोनसे लास्टिं टुरिज्म जों बेखौबो जों खालामनि आरो जोंनि रायमना नेशनेल पार्कखौबो जोङो मुलुगाव मोनसे मोजाङै जे मानेज खालामजानाय नेशनेल पार्क होननानै जोङो मिथिसार होनि नमस्कार तो আজি আমাৰ কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছ'চাইটি আৰু ৰায়মনা গল্ডেন লেংগুৰ ইকোটুৰিজম ছ'চাইটিৰ সহযোগত আজি ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কত আমাৰ এখন এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আয়োজিত কৰা হৈছে আৰু তাৰে মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল ফ্ৰিঞ্জ যোনবোৰ ভিলেজেছ আছে ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজেছত মানুহবোৰক লগাই কেনেকৈ আমি কনজাৰ্ভেশ্যন আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অবজেক্টিভটো আছিলে কেনেকৈ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজৰ মানুহে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ লগে লগে তাৰে যোনবোৰ আমাৰ মেন আৰু এনিমেল কনফ্লিক্ট হয় সেইখনক কেনেকৈ আমি কম কৰিব পাৰোঁ আৰু 3 নম্বৰ হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো হ'ল আমাৰ টুৰিজম আমাৰ যেহেতু নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে আমাৰ টুৰিজমটো কেনেকৈ আমি বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ লগতে টুৰিজমটো বঢ়াৰ লগে লগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল ইয়াৰ মেনেজমেণ্টটো টুৰিজম বাঢ়ি গ'লে যদি ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰা নহয় তো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ কি হয় আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বা প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান বেয়া কথা উঠি আহে সেইকাৰণে টুৰিজম মেনেজমেণ্টখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ত আজি আমাৰ এই আলোচনাখন আমাৰ ইয়াতে পতা হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কত তো আমাৰ মেইনলি আমাৰ আজিৰ এই সভাত আমাৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ DFO ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰসকল আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ আমাৰ কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছৰ অধ্যাপক লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাৰ লগতে আমাৰ যোনবোৰ গাঁৱৰ যিকেইজন আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হ'ল যে আমাৰ যোনবোৰ এক্স পোচাৰ্ছ আছিলে তো এই এক্স পোচাৰ্ছবোৰে আজি আমাৰ এই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে তো এই গোটেইকেইজন মানুহক লৈ আমি বিশেষ অনুষ্ঠানখন আজি আগবঢ়াইছোঁ